ini matur semua puniki ring Ratu Kirane. Sana makin tidak nasul latihan dari bos. Matur semua talar sampun ring seke alit-alit duit puniki ring seke tuni sampun nyarangan talar pengayah-ayahan titiang puniki melarapan atau tetangguran duit. Sedurung titiang matur ring Ratu Kirane ringgalah sana becik puniki ngiring cakupan kara kalih ras dikiring ide sang yang widiri tak kalih ide bedara nampak siti utawi nampak berdiri rahinan sana makin melarapan antuk pengastung kara Om Swastiastu. Ini hajang utamanya nih titiang ngelungsur waranugraha ring ide sesunan sani nyejar kalaring pengwali puniki ring dalam ring pusat lan ring desa rikat kala katuran puja wali sani dahat sungsung suun bakti ni titian talar ring pura penyadi sani wendan diriki ring sejebak jagat tangi udo mokasa talar sana dahat bakti susu lan jauh. Nenten lali talar titiang matur lungsur waranugraha galah ringsang rumaga pandita lan pinandita sejebak jaga diriki sane si tresna si titiang. Mangala ada tur maning angge sane diriki saning reme krama maka sami lanang istri sane nenten sida carja titiang siki kalih sane dahat tresna siki titiang. Sedurung titiang puniki jaga pacang matur ring Ratu Kidadane mangdane nenten kebaos pedas tantumon ledangan titiang jaga pacang nyihna yang sikian penirikit. Titiang puniki saking paguyuban jaring sutra sane magenah ring jagat sempiti taler kesarangin antuk alit-alit duit taler pengayah saking wiki sane nyarangin pengayah ring ini sane mangkin narita kalau puniki Ratu Kidadane pasti ke sampun sahuninga sarang sami rikat kalau kewentanan puniki ilen-ilen penyalonarangan angin nyangre ritat kala carita utawi wira carita netunan ide bedara sesuwunan tapi pepulun ide Ratu Gede Gingsir, Ratu Gede Sakti lan ide Ratu Gede Ratu Niang Sakti sane wenten jajar diriki melarapan antuk penyalonarangan. Dari sejeroning penyalonarangan puniki nah sampun Ratu Kidadane ketah sauninga yadian sampun serahina sauninga ring napi tatuak tatujon ritat kala ngewentanan penyalonara nah nika nenten malih titian jaga pacang modar doane nantuk dalah puniki manane sido pada memargi. Ri sejeronin punika mangkin sida titiang matur ngaturan ayah ring Ratu Kidadane ring tengah utawi ring edan cerita penyalonarangan puniki wenten sane kebaos watang-watangan angin nyangkepin rikalanin peilen-ilen penyalonarangan puniki. Nari sejeronin penyalonarangan puniki wenten sane kebaos watang-watangan puniki wantah ketujuan sane pini untar iriki hiraga jaga pacang nguruh iriki hiraga sarang sami jaga pacang ngerarah sane kebaos uime napi kasujatiane tetuak utawi tatujon iraga mo agama Hindu nenten jewenten tios moksa dan jaga dita melarapat aduk palantre. Nah sane mangken Ratu Kidadane penyalonarangan puniki ketah ngemaosan inik carita sate ngawit ngantos mangken ngemaosan inik kawi sesat
sampun majangkan kawi sesane punika titiang malih boyo jonyen titiang langkungin, boyo jonyen titiang nguruin, boyo jonyen titiang masesentok, boyo jonyen titiang jago pacang maju-majuan diriki ngewedar linging sang yang ngaji dumadak titiang ngemanggukan iratu tidak ngemanggukan kerajangan sarasani tanah keneng sot-sot upederawo ngemaosan indek pengliakan dari sejeronin ajaran agama ring Bali punika mawiwit saking tantra. Ring tantra punika wonten pemargi wantah kekalih sane kebaos ati marga kelawan mantra marga. Ketah kira kebaos kiwo kelawan tengen, perdana kelawan purusa, prakerti kelawan purusa, api kelawan yeh kelawan angin, nikwangen di tiang bantang akidik inik ngewedar unteng sane kebaos kawi sesan. Nah ring Bali sane mangken wenten kekalih kawi sesan lan kediak nikah. Ring pemargi kawi sesan lan kediak nikah punika medui tetuak medui tetujon sane pateh nyucur sane kebaos kasunyatian sake mawon melebinayan puniki ritat kalau pelaksanaannya nih utawi pidabdabnya nih nganut angge parilaksana pikayun suang-suang. Nah sane mangkin titiang matur ring Ratu Kidadane sane wenten niriki pamekasne ring jagat tangeundeuk. Pemargi sane wau punika sane kabaos kawi sesan permaning ngelaran sane kabaos kawi sesan kantun dulak kedasaran antuk dura carek kedasaran antuk lopo moho ni punika sadripu nguasa angin lajah sane kabaos kawi sesan nyakit-nyakit timpal ngelar sane kabaos pengliakan. Nah sane mangken titiang ngatur Ratu Kidadane sane rumasa wikan sane rumasa melajah kiriki sane rumasa sampun angel ri sejeronin pemargi kawi sesane punika sake mawon kantun dulak kantun ngawi dursila pamekasane wenten iriki ring jagat tangoyuda sane mangken aturan titiang Ratu Kidadane gala jaga pacang nyentokin jaga pacang nyikneyang kawisesan idadane mepandang antuk kekalih puniki pengayah do ini sane niki Bapak Wayan Subrata yang nenten di tiang iwang mawiwit saking riki sane ngatur ngayah niki dirga nggih Bapak di Wayan dirga niki jero arte sane ngaturan ayah durus Ratu Kidadane sane kantor dulang sane amati mati wang tan podoso pangtan pocol belanja yang kantor Ratu ngawi sane dursilo ngiring cinayang pangkarwan pesajo kalawan dusing ini di tiang iriki nyangre Ratu Kidadane menawi melebos nyalet Ratu Kidadane jago pacang nyikneyang menawi rame ring tengah kalangane malih jebos ngetok ring dijejak kenikang ngetok puniki utawi nangiang mangunan wadang-wadang le dados sane mangkin durus saya geyang Ratu Kidadane ring Perloan Agung Perempatan Agung durus sejebak lihat pengliakan tangga juga durus medalan kiwa tengen saking Purwodak sini Pasimo utara madya medalang sane mangkin mangdono mecikno metejo paswecan itu betara jika di Ratu Bedara Sakti nyikneyang kasujatiane dikiring tangga yuda menawi nyalet diriki malih jebos dados malih bidang je pengarsan idadane dados pangten jadi tiang waneng doaneng sane mangkin pangten niki anggen guyu-guyu pas saja ada apa dusing liak ada apa liak itu dikiring jagat Bali nendang beriki ngerarang penyade ngerarang pedawi malih
napi watane grep utawi ngeraraking prokanti menapi niki wentan male daung ni ring topati liak pengliakan topati meriki bakal sana mangken raungkeun sana mangken cinayang sentokan liak sana wentan ring sayang kota niki dangin tungkat meriki bakal pangkaruan dikiring tanggal yudo cinayang pengliakane sana ngawi bulat sana ngawi yang mati-mati wong kan kosong ngiring cinayang ring dijet jadi kiring sejebak bong kasel angin ngenak nikola di luar itu kangiang apun nge sampun iko baca bikin pengarsa saya mengkap lurus udah lah kita ini kan itu dah nih sana makin di tiang puniki sekali aturi wau di tiang itu boyo jajan langkungin pikayut doanin puniki sana ke bos pengundangan di tiang kewenang puniki ngodaring sederonin sesekar di tiang dados pergino niki ngelaran suwadarman di tiang pergino di tiang nenten je memilih di tiang saking jagat belabado di tiang saking sabe yang dekah di tiang kewastanin ajong gobres niki jantan bersidang niki dewagem gede palguno dados cina yang pindona malih bidang je kayu ni dodane di tiang pun yang ring sejebak Bali sampun ledang itu seweco itu bertarung ngicen di tiang aturang pengayah sampun makweh jagat sana jejak di tiang aturang ayah penyelondarangan sana mawastro baju selam niki dados cina pintonan cina yang kawi sisan duwi ini malih bidang dados niko sana utama nih nah Ratu kita dani doaning puniki kebanda antuk galah di tiang iriki sekali atur di tiang iwawu boyo jadi di tiangnya puniki ngerau sumbung puniki sana utamanya nentan pengabdin di tiang sana mangkin majang nuna sering iratu kita dani keramo sarang sami sana wenta diriki pamkas sering tangga yuda jagat bongkase melantaran antuk patedun idos sesuodan beriki napak pertiwi jagat duwene sareng sami ngemanggung saneng ke bawah sekreter harja selamat dirgayuso turmaning nincapan saneng ke bawah seradan liderane ngaturan bakti ring ide sesuonan pambekas ring pelawat petapakan ide ngelusur kerajaan niko kemantan pinunas jejak ini ratu kidedane menawi je puniki sampun makweh di tiang matur di ratu kidedane akweh di tiang matur sampun majanten kathah iwanane sakaning kawi mudan di tiang pamekah di tiang lungsur ing ratu kidedane sane sampun wagat ledang ijen di tiang pewara-wara mangdene sida di tiang kebenjang pukur ikalane di tiang malih ngatur ayah sida antar terdiri sideron pengayah-ayah di tiang ingin bini huntak atur di tiang segadi wawu kirang langkung minagadi pidadap sumuh semita di tiang lungsur ke Berana Sinampura melarapan untuk para mesanti Om Santi